إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم وتبع نهجهم إلى يوم الدين. haray musidɓe julɓe, hara yewtere nde yewteten ɗo seeɗa hinde jeeya e yewtereji yewtaɗi ka arabu ɓe wo nokkir ɗin fof fii ko innete dewgal ma honno wondirte ka nder suudu no jeeya e mawduuji ko ɗum woni yewtereji yewtaɗi yewtita wiƴƴita yewtere affaire wondigal e nder suudu. kono toujours sen daari ko wonɗen e yewtude kon fof en taway ko so wondi wona e yewtede fii muɗum. kono ɗo yo wondude l'islam hino mari condition ji ma no mari yewtereji ko yewtuma an faalaɗo waɗo ɓeygure nden ko honno waɗirta ɓeygure ma. ko ɗum inneten al ahkamul wad'iyya. diina men kan no mari façon ji ɗiɗi e ñawoje inneteɗe al ahkamul wad'iyya ko ñawoje honɗe innete ahkamul wad'iyya ko ñawoje jogiiɗe sartiji ma sababuji ma ko nandi e muɗum. awa dewgal noon no natori e ahkamul wad'iyya. ɓe mari ko innete ahkamu taklifiyya, tawata ɗen ɗon ñawoje allahu subhanahu wa taala dewtima e hoore majje ɓettiɗe dewti e hoore ma kono waɗali sartiji wano duulugol fana alansara futuro ɗum no fof ahkamu a taklifiyya. ko ɗum ɓeylani de a taklifiyya liannaha tajri fi al ahkamu l khams. ko ɗum woni ɗum ɗon ahkamu taklifiyya hino mari ko innete wajib, no mari ko innete mandub, no mari ko innete makruh, no waɗi ko innete haram. dewgal ngal no kañum janguɓe usul ɓen ɓe inni dewgal ngal no natori fi ahkamil wad'iyya wa taklifiyya. seke jombugol no wawi wono wajibi e hoore goɗɗo, no wawi wono sunna e hoore goɗɗo, no wawi wono makruh e hoore makko, no wawi kadi wonde haram e hoore makko. kono dewgal ngal kañum kadi hino waɗana sartiji. janguɓe ɓe no ko ɗum inni woɗi sartiji ko beeɗi darane par ce que si tawi woni hiɗen soñƴi ka nder cuuɗi ala no jeeya e ɓurɓe soñƴade ka nder suudu leñol men gol worɓe ɓen e rewɓe ɓen ala e famodirde ka nder cuuɗi. bayanaji waɗama ha ronkama, yewtereji waɗama ha ronkama, kono hiɗen duwa landitade pourquoi haɗi marsa. est ce que sariya on ko woni e yewtade en fii dewle ɗen est ce que eɗen natori eɗen dewle ɗe l'islamu inni wondema sa waɗiɗe tun ɓerde ma ɓuttay. haray ko seeɗaji e ɗin ɗon yewteten no jeeya noon e ayeje dunuɗe en fii no jombiren qawluhu taala fankihu ma taba lakum min annisa. fankihu ko fiilul amr wal amru tabtadi l wujub. en inni allah subhanahu wa taala on inni wondema koyen jombu ɓen laaɓan ɓe seke ɓe wawɗen jombude ɓen. woni noon ko masna wa sulasa wa ruba. allah noon inni wa in khiftum alla taadilu. si tawi onon on andi on felliti wondema so jombi tun wondema on nunɗata fa wahida aw ma malakat aymanukum. allahu subhanahu wa taala on ɗo o yi fankihu ma o inani man ma annaka lugha al arabiyya man tufidu al aqil wa man la tufidu al aqil. o yini fankihu ma somna en ko ma o inani man. hiɗen andi allah subhanahu wa taala mo woni yusabbihu man fi samawati wa man fi l ard, mo woni kadi man fi samawati wa man fi l ard. donc ko tanke ko yeytagolen ɗo awa sonnaɓe ɓe allah inni ɓen en yen jombuɓe ɓeɗo haray no hatto jini ñeeñal wondugol e maɓɓe. ko ɗum waɗi allah subhanahu wa taala innani ɓe ɗo man inni fankihu ma. haray ko ɗum woni sir haɗi waɗugol man addi ma.
Allah haray nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki kañum kadi hadisa selluɗo ya machara shabab ko onon yo sukaɓe kala wawɗo e mon e jombugol jogiiɗo feere no jombira ko yo jombu ko o hadis ɗo yaltini o aya la e nder wujur jangoɓe ɓe fof ini jombugol go ɗum ko minal alibah par ce que hadis o ɗo inni man istataa minkum haray noon hoore ko ndewnana ɗen ko jombugol nunaɗo kañum kadi no inni en yo waɗu très attention ka jombugol nulaɗo maki ɓe haɗi en jombugol sonnaɓe labaɓe jogiiɓe jikkuji bonɗi donc eɗen andi taka jombugol ngol ko gonga no yamira ka dina men kono condition ɗo waɗa naya yaw rewa ngari ma rewa ko nandi e ɗin piidi si wona ɗum conséquence nden si conséquence aroyi a duwaka innude an a waɗi ko saria on wi'i kon kono an a mettaki ko weli kon haray fiya naatu kadi ka dewgal l'islam no waɗi condition nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi ɓe wasiyi sonnajo on nde ɓayɓe gayni wasiyade gorko on yo ɗaɓɓu sonnajo moƴƴuɗo ɓe wasiyi kadi kadi sonnajo on ma ɗum kippuɓe fi sonnajo on ɓe maaki ida jaakum man tardawna dina wa hulukahu fankihu si tawi woni neɗɗo ari toranike ma ari jombugol ma ndaaru ɓurɗo jogade jikku moƴƴo jogguɗo dina wo jaɓa jakay andi hiɗen innaye jombu hiɗen innaye ayo waɗo piiji ɗin fof kono condition ɗi no waɗa mo kala koyo ndaaru hikkin dina kan yeeso se ndaari noon hannde no jama on fewnori ɗon no woodi ɓettuɓe dewgal ɓe sikkude ko koynete al aqdu al istibad seke ko mi jombi ko ɓe tun kaari wona e ley koye ɗan nomo woniri wo ɗum ɗon haray ko falguel sonnaɓe ko kañum kadi hino sikka ngal dewgal responsabilité ala e nder mum haray ngal dewgal ko natirta e maggal koye naafi huntugol haajuji ma fi jiitagol tum dewgal ngal no mari ko inete ahdaf on kon ɗum ko ya ɓettu d' abord huwa unsuru min unsuri l ibada sike ko dewal wonɗa e watte ka annduɗa ɗon ko dewal a ndaranay ngal dewal ɗon ko honno ngal yarata wano no woniri noon siɗa faala juulude a yahay waɗa ƴetta salli goɗa si ara juula donc siɗa faala kadi jombugol sariyaji no waɗani joggata fiya jom ɗin ɗo noon alaka e respecté ko ɗum waɗi sen naati ka dewle men toujours en taway hiɗen feggi nder ɗon haray noon o jombugol kañum kadi ko yewteten hina fi ko contrat hande no weɗi janggo si metti mi acciti ma sonnajo on si tawi woni min fuɗɗike heɓude jawdi mi acciti la allahu subhanahu wa taala on ko dalika nder alqur'ana haray o mo wonɗa e jombidirde on waɗi contrat ji hakkude moɗon contrat on heddoyto e hatta ila yawmi alqiyama allah in hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun sikki hay ka nder aljanna on wondoya e sonnaɓe mo amma se ndaari no ma hikmatu ko ɗum woni hikma yo allahu subhanahu wa taala on yamir en fi jombere par ce que ko sa faami o hikma si faama maqsad ko innete almaqasidu sharia no jeeya e ko l'islamu arani kon dallugol ɗon ɗum annasab wa nafs wonki kin e damme ɗen joni noon allahu subhanahu wa taala on o jippini dina fi daddugol wonki kin e dambe ɗen kono himo yeeti en kañum kadi nder jombere nde mari condition ji tati kono enen toujours siɗen yewtude koyneten ko haqqeji sonnaji woni ko haqqeji ɗiɗo jangoɓe ɓe ko ɗum ɓeyni wa fil hubbi tazubu l huquq si goɗɗo no hiɗuma o landotako ma haqqeji makko sa hi tum goɗɗo inniɗa duwalan ɗum ɗo andu départ o moƴƴal si départ o moƴƴi si tawi woni kaka okkete temedere an ko temeɗɗiɗi watta si tawi kadi a ala sonnajo inna ñaccanima joni en andi haqqeji wowleteɗe ɗin ka fiqhu ko haqqeji ɗi tawata asli on si boni yahen ɗon fiwata lanco ɗi yewteten ɗin haray konnguli moƴƴi wondugol e makko dépensugol mo ko inneten ko gonga
ɗinno fof ko haqqeji kono jannguɓe ɓen aya alqur'ana o no ari yeeti e ko ɗum woni haqqeji konete ko usul tawi hejjutu ka nder dina men ga hiɗe mari konete usul wal furo ɗe mari ko woni asliji ɗin hiɗe mari calɗi ɗin haray ko ko jangeten ka defte figu fof ko calɗi ɗin no si tawi woni anga jombi déjà goɗɗo ka jommuɗamo ɗon on tigi falaka ma ko haqqeji hon ɗum hay sa jomni haqqeji makko ɗin fof on wata woni par ce que fiyon ɗum asli on boni donc asliji ɗin noon ko wonɗi allahu subhanahu wa taala on mo yeeti en o inni wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha laamu on ɗo jannguɓe ɓe fof nani ko laamu taalim allahu subhanahu wa taala min balagati alquran no jeeya e ko alqur'ana on feññi kon o innaali litaskunu ma'aha par ce que ɗa waawi hoɗudugol e goɗɗo hara ɓalli mon no wondi kono ɓerɗe ɗen wonda ko ɗum o inni litaskunu ilayha ila ko honɗum ko lil gaya o innaali ma annaka luga al arabia hino sella yayino askunu maa fulan kono allahu subhanahu wa taala o acci maa gollitiri ila litaskunu ilayha jannguɓe ɓen ɗo inni ko bi mana sakan deeƴere ɓurtu ɓerde donc ene anndi naatugol ka dewgal ko taw condition ma on ko honɗum woni ko jombowo o woni ko jombeteɗo o koye taw hara mo kala ko faala ko honɗum ko ɓurtino ɓerde mum wona visangol intérêt mum personnel ma visangol piihoygoo ma arugol lokkel kaari siko ɗum woni début on asli on boni hay haqqeji honɗum ɗe jonnuɗa on ɗon wawata marsude allahu subhanahu wa taala o wayni an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha ko condition arano on wa jaala baynakum mawaddatan jaala ɗo ko bimana sara wa sara baynakum mawaddatan fi wonnu par ce que fewde jombatamo no gasa hari mo kala e mon innu tunno hiɗi oya kono allahu subhanahu wa taala takaffala o kiɓi fi nadugol ɗiggol ngol hakkude moɗon o yini waɗi wa jaala bimana wa sara o yini ɗo kadi mawaddatan o waɗi hakkude mon giggol jannguɓe ɓe inni ɗo mawaddatan ari ɗo ko nakira o wondayi alif e laamu ko honɗo ɗum tiddini sike ko li altakthiri wa tanwiya bimana jamii anwahi mahabba noniji e ko sifete fi giggol ngol fof allah inni mi waɗa hakkudeji moɗon o inni ɗo kañum kadi wa rahma o waɗa kadi yurmede hakkude moɗon ɗo kañum kadi mawadda on addi rahma o par ce que mawadda on ko lannowo allahu subhanahu wa taala on ini mawaddatan ɓay ɗum ɗon ko seeɗa ñiɓata o ini kadi rahma yurmodiroy donc o ini noon inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun haray jooɗotoɓe miijito ndaare aya on nomo lanniri oɗo noon aya wawata faamude hikmatu mashruiyati zawaj faamugol o hikma ɗo illa homɓe ulil absar alladina yatafakkarun himɓe miijitotoɓe taxoɓe haray ko pide ɗum ɗo woni aslan min usul altashri' annikah en anndi ɗo ko piiji tati islamu noddi fiya jomum koye ɓernde ma ɓuttu hiɗindiron ottuma honɗum kañum kadi yurmodiron hadisaji ɗin kadi ari inni jiido ɗon donc hinaafi ko anndu haala ñamminde ko anndu haalan ɗum ɗo ko anndu haalan ɗum ɗo aqdu shar'i wona tanafus fi lhuquq jombe e hinamu kala yo ari no haqqeji muɗum simo kala noddi haqqeji muɗum tawi moyenji ɗuuɗa haɗa wondetake ko ɗum waɗi jannguɓe ɓen inni wo alhukmu yaduru maa illatihi wujudan wa adama hikam aw alhukmu ñawore no yiiloɗo e ella mayre on ko ɗum woni illa mayre on wujudan wa adama mi jombiri fi ɗiɗo tati allah inni hay si tawi woni probléme ji no nder ton mais sibasement on no keeɗi ɗo ɗe wawi nulande kaari ara moƴƴintina hila wawi taƴagol on tigi moƴƴa miɗo wawi sonkande on tigi moƴƴa miɗo wawi biide on tigi moƴƴa kono si sibasement o boni hay nokku haɗay fokkitaka no jeeya kañum kadi eko sunƴi en ka nder wonnon ɗo ko sonnaɓen woni ko worɓe ɓen fiita e metto ko dewgal ngal weli kon nde l'islam no wola fi dewgal a tawa eno foti ha kono ene se naati e muɗum
woɓɓe men ko jagi mi tawata nder toon ko honɗum addi ɗin piiji suul ihtiyar fi kila tarafayn ka suɓagol wona e faljeede mi yaha ɗo par ce que miɗo iwi nokkel kaari ɓanndu an no henti mi yahana goɗɗo mo mi anndi pellet oɗo no ɓuri mi celde ɗen fof sonnajo no ɓuri mi celde ɗen fof mo ɓuri mi janngugol mo ɓuri mi anndugol ko fewni ñande mi wotodiri o piiji ɗi ndi yalta e kete agol waɗi jannguɓe ɓen inni no jeeya eko wallata dewgal yo ngar yaaru yeeso koyo taw hara gorko on e sonnajo on mo kala ko suɓori oyak ko hunde nde tawata hara ko hunde duumotode nunaɗo maki tun kabul mar ali arba sonnajo no jombine fi piiji nayyi ɓe sifi ɗon piiji ɗin jawdi makko ndin dambe makko nden ngari makko ndin diina makko kan ɓe maaki noon haray ono mofte anɗen onon julɓe ɓe mi yagiri on jombirgol sonnaji fi on nu fii ko waɗi kon iltisam ko jogi kon diina c'est remarqui no woodi wonɓe e jombirde noon mais ɓurɓe ɗuɗude ɓe fof ko ɓe kawa nokkimi ɓiɗɗo bappa nokkimi ɓiɗɗo ha jon ala si tawi woni ko multasima aw gayri multasima ko ɗum waɗi simi natoyi e mum tum déjà rayna dewgal ngal l'islam faalangal mi naati e muɗum simi natoyi e muɗum mi feggoyto haray ko simi feggaki ngalɗini donc enen andi ka départ par ce que jangɓe ɓen ini man ashraqat bidayatu ashraqat nihayatu si ka départ boni haray ko ɗon woni tallal lakke o amma noon moƴƴitoya yeeso ma moƴƴitayta ɗum noon ko allah waala jannguɓe ɓen kañum kadi inni no jeeya kañum kadi eko woni e haddi mettoɗe ko dewgal foti ko adamul kafa siki angal yaadugol sonnajo on e gorko sonnajo on ndara tawa hemo janggi ha mo yewti université gorko on wata windo inde mum ɓen no ɗiɗo ñande probléme mu heɓi wo mo kala no mari vision feere ka surtout vision ji ɗi wo reproduise e honno probléme ji ka nder suudu donc si tawi woni ko ɗum ɗo mi jokki ko ni mi waɗi ko sifa ɓen ɗo mi yahata mi jomboya si mi yehi mi jomboyi haray na sifa ɓen ɗon haray ko mi anndu kañum kadi haray yo allah walla kono mi ɗettali condition ji ko saria on wi ko hino jeeya kañum kadi e ko haali mettoɗen ko dewgal foti kam worɓe ɓen ɓen wo fariqu sinnil munasib sike si tawi woni duuɓi ma ko capanɗe jeeɗiɗi a yehi anga jomboyi sonnajo ko 18 ans hay fus jogindira ɗon ko haqqillaji hay fus par ce que kala probléme waɗuɗo haqqilleji mum ɗi na hunde wotere miijoto haray koko wonɗen e yewtude ɗo fuqahawɓe ɓe windanali en e defte goo ko gonga kono hari on tuma jamanu mum no moƴƴey hari on tuma dina ka sinama qala llahu qala rasulullah goɗɗo wowlata kono ɗum ɗo sansino ko ɗum waɗi famugol ɗi piiji ɗo kañum kadi no walla neɗɗo o par ce que fiyonnu sa janngoyi ka defte ɗum ɗo ko haqqeji ma ɗum ɗo koni ko ya andu ɗum ɗo ko windana ko fil mujtama il islami na fil mujtama il maddi naja affaire jawdi jokkuɓe jawdi e faaleji aduna ɗum ɗon ka ɗuuɗi wo haray hannde kadi sa janngi ayni an ko ɗum ɗon ko ɗum waɗi ɗi piiji ɗo karamokoɓe goo no jeeya e renforce ɓe ɗi sartiji ɗo fiisira faala jongurde e maɗum o tawa sonnajo on hay si tawi woni hiɗon hecciti mais hara ko génération goto wonɗo si tawi woni ko génération ji woɗɗuɗi woni hakkudeji moɗon ɗum ɗon kañum kadi no jonna perturbation ka nder dewgal to maɗum o rokkugol faamugol ko honɗum woni dewgal woɓɓe gonnu okkirta ɓiɗɗo mum koynugol goreɓe maɓe fof jombano an kadi arɗo wollandi men o kay hinano noon woni dewgal allah subahanahu wa taala waɗi dewgal ngal no mari hikma o ko nu litaskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma wa tanasul joni noon si tawi wona ɗum ɗo hikkina yeeso kamɓe ko ɗucugol dépense ɗin jungo maɓɓe so yeehi ñande o tawata ɓeydanɓe dépense o bone donc enen andi kadi adamul fahmu sahih limana zawad angal famugol ɗum ɗon kañum kadi haray ɗum ɗon kañum kadi no adda perturbation e andal famudirgol kañum kadi fi qadaya al asasiya
كل ولي قضايا الأساسية جم من دراء غطو تواتا كانكو كونو كو هيدو دو جاودي أكونو فالا أكو جيدا كول روا الله في نولا يميري نو ono do ni do wona hada fuji goti jogi do wona hakkilleji goti ka yawda joguda on do ko ha seeda no gasa ko ka fuddorde tan loto seeda akono yawita parce que fiyo no parce hakkillaji moddi o fo on naati kadar dewgal kono mo kala no mari hakkille fere ko naati kadar dewgal ko dori Allah subhanahu wa ta'ala mofteru la do be ko jombu e hino do piji naati ton din ka dewgal ko di do hande kadi non si ɗinno fuɗɗike jilɓude hande kadi non inna haray imanu on no woodi sibasi man on no kelɗi hande kadi ko birkire yanata ma ko ndiyam ma ko toluwal tufoto ɗum ɗo fof no watto kono si tawi sibasi man on kelɗa haɗay ko lattugol suudu allahu subhanahu wa taala on kañum kadi janguɓe ɓe no yeeti en no jeeya kañum kadi eko bonnata dewle ma ko bonnata hakkudeji meɗi ma angal mettagol dewgal ko foti ko par ce que enen ko ɗum nanete ɓeyna dewgal ko muññagol fil asli dewgal na muññagol par ce que dewgal aljanna no nder ton sonnaji on si respecti muudi muɗum hiɗen andi hadisaji ɗi no yinni kaka aljanna mo fokkiti hadisaji kadi buyno ari yeeti en si gorko kañum kadi toñi ɓeygu muɗum ɗum no wawi wonde sago o naata yiite donc enen andi dewgal laafi ko muñagol dewgal ko ibada ko dewal haray no jeeya kañum kadi eko bonnata hakkude woddigal ɗin a tadakhul l aqarib wal walidayni fi kila tarafay ko honno won ɗum noon mawɓe sonnajo on ma kotiraɓe makko ɓe ma gorko o nene makko e baabe makko ma minniraɓe makko ma bandiraɓe makko ɓen yo ukko ka nder dewgal ton allahu subhanahu wa taala yamirali hay e goto fil asl yo naatu e hakkude dewgal si wona bi shart si gorko on rewi hande kadi honto faizuhun wahjuruhun wadribuhun sa feƴƴiɗiɗo tati fof a ronku allah ini wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha ko si feƴƴama ɗon ko ɗon pet ko tuma ɗiɗaɗi feƴƴiɗi fof komoɗon andi ko duuɓi jelu ɗin tati ɗon nettata ko duuɓi buy kono enen haysi tawi woni wi ɗum tere fof o unike nder ton faalaɗo yo moƴƴu faalaɗo yo bonu wonnoɗo contre muɗum fof ukko e nder muɗum donc ukkagol mawɓe ɓen ma jananɓe ɓen ka nder dewgal ton ko ɗum kadi woni e waɗute haɗi mettoɗe ko dewgal weli ko naafi en ala e wadde haqqeji ɗi jiɗe waɗude kono haqqeji ɗi wowlaɗi ka fiqhu ɗin ɗon ko furu bi nisbati e ɗiɗi wonɗen e yewtude ɗo fi honɗum par ce que ka madahibji fiqhiya en hi'ay hoorejo mazhabu on no yeddodira e taalibaɓe makko ɓen kono ko hasi kon fayi tumaɓe yeddodiri o a taway ko honto fiyon ɗum ɓe yeddodiri ko ihtilafu zaman wal makan on taway ko jamanu ndum serti taalibajo makko o naatay ko karama ko majo makko o haalayno ko watama arsude hande kadi ko ɓe ñaworɗen nde sansa jaka en andi o fiqhul islami no mari ton ko tabiti fes dillata kono no waɗi noon piiji goo kadi no ton ɗinɗon kañum kadi ko jokkuɗi tan no jeeya kañum kadi allahu subhanahu wa taala woni ɗo wa in khiftum si o huli shiqaqa baynihima fab'athu hakaman o yi ɗo kañum kadi ko inna koyonuɗen na innugol de ɗulen koto makko ma baɓe makko ma nene makko allahu subhanahu wa taala ɗo o ɓangini bayan o yini hakaman ko siforɗon ɗum alhikma janguɓe ɓe gonɗuginni alhikma huwa alwadu chey fi mawdi ko waɗugol hunde nden ka place mayre kono enen si wi pan chef de quartier aray imamu aray kaari aray wawɗo moƴƴitiro aray fof aray ɓe yana e mum ɓe gonɗa donc haray allah subahanahu wa taala o inni wonko yen nulu ɓen ɓe nuleten kañum kadi koye taw hara ɓe jogi ko yinete hikma piiji goo ɓe misante tum ɓe faama na ko ɓe tupiiji ɗi ndi wiƴƴiteɗi fof allahu subhanahu wa taala o noon waɗani condition ɗo o wini in yurida islahan si ɓe faalama noon yo moƴƴu in yurida ɗo
jango be inni do no wawi wono in yurida be wola be dido do gombe ko nyaawa be no wawi kadi wonde ko hadur be di kala ala sella ka tafsir in yurida islahan Allah subhanahu wa ta'ala min hikmatihi de tawde l'islam ko wonde woni maqsad mum ko dum faadi do alquran o yeti en si faala yo modju modje ko alquran o yeta ke en si faala yo bonu bonen parce que fiyondo do ko yeta de gondo in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma o yeta ke hukmu wa in yurida iftiraqan sita de faala ma seydu gol Allah subhanahu wa ta'ala yeta ke dum do kanyawore do parce que fiyondo parce que dina kan ko dum harani ko fiyo wonde Allah no inni inna Allah kana aliman khabira Allah subhanahu wa ta'ala sakituri o aya do munasabatan e yawtere den o inni mo humpiti non ono be jombabe ma jombube ko fi hon dun nati do kandar dewgal si tay woni ko RTE aduna ka ko fi dewal o inni kanyum kadi khabiran mo humpiti himan no jeya kanyum kadi e ko hadi metto den ko dewgal weli kon at-tasallut min ahdi zawjayn seke hondo mo kal haɓɓito ko kañum laagoto worɓe ɓe innawnu arrijalu qawwamuna ala nisa kono ko fi rijal honko wola ɗon wallahi ɗon mi a yurnata ko ɗon tafsir ha ɓe inne ko gorko faada ɗon jangoɓe kañum kadi inni honɗum wo inna ibnugol wondema ko an laami ɗo ina laamagol fi tettingol ma ko laamagol fi ronditagol dongal haalanana ɗon qawwamuna ɓeni ɗo ko fi dépense e yawgol ɗaɓɓa ñawda hoɗina ko ɗum yewtaɗo de ina joɗagonina komin laami donc maksadu aya on no ari ɗon enen ko honɗum ɓettuɗe ko wondema ko fanaɗo arrijalu qawwamuna ala nisa siki ko menen laami la Allah ko laami kala ka probléme iwata bandarno fi makko sonna jon koye ɓutti ɓernde mum newanoma landi probléme ar ko wokaroɗo to donc hilo maqamu wona maqamu tashrif wona maqamu tashrif yow sida ganduno mana oɗo aya enen innano yo sonnaɓe laam par ce que ko ronnagol difficulté donc enen en andi ɗo kañum kadi goɗɗo e jommidirɓe ɓen kala si tawi tu woni ɓe powɗodira woni mo kala no felli tigi no desidi koko wi kon ɗo gata ka nder suudu ɗum ɗon kadi marsata haray kañum kadi no jeeya kañum kadi ko bonnataji haqqudeji meɗen al itiqadatul fasida jogagol aqida bonɗo ko ɗum inna mi ñammini modiyam hande kadi modi makko ko woli o ena heewi o ena nangi ɗon kañum kadi si seeɗa on ɗum woɓɓe so wondikemo ka yaasi sa gerdini hare anga perdi ha wuri e nder ko yewtete ko ñande ko mo yalta ka yaasi o nayira jaɗano no inna ɓeydu makko no yeetade ɓe ka yaasi ɓoydu makko sustan donc jogagol kadi aqida bonɗo no addi fiita e metto ko weɗi par ce que fiyonu kala ko yewtuɗon mo yewde naaro e karma ko enna ɗum ɗo moƴƴanama janngo bimbi ɗum ɗo firtama donc ɗum ɗo kañum kadi no gonɗude hakkudeji men enen en faami innugol arrijalu qawwamuna min annisa ala nisa ayaji alqur'ana ɗen fof remarque kala ka rijal haala fi muɗum wallahi a taway par ce que kalimatu arrajul aw irrajulayni wa rijal ɗi tati kala ɗi tabide ka alqur'an wa jaa rajulun min aqsa almadinati on ko no jokkuɗo qala ya qawm o noddi himɓe ɓen ka diina sike ko mawqif rujuliya o dari o noddi yimɓe ɓe heferɓe ɓen ka diina ko ɗum Allah inno oɗo ko gorko kono hina fi dey haray ko ɓay ko gorko katagudi la Allah ini rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah ɗo kañum kadi ko fermugol biti kamum si noddinama ko ɗum ko gorko hatto jini na fi ko a gorko donc e ndaray manaji ɗin fof ka kalimatu rijal arɗo fof hay ka ayeje heferɓe ɓen ko yimɓe ɓurɓe bodde ɓen alqur'ana o inni rijal atatuna arrijala shahwatan min duni nisa bal antum qawmun musrifun donc yimɓe wona yimɓe bonɓe ɓe nde ko holluɓe gorko muɗum e bonki a ko ɗon kalimatu rijal ani
سونانو القرآن وهي يكون إن تقوى الذكر وليس الذكر كالأنثى tuma wonate fi gorko wonko zakari hennete tuma hatoji ni rondi tagol problème ji dépense ji hoina nyawda duma ko de tari jam donc en famille amija qawwamuna ala nisa yahtaj no hatoji ni kanyum kadi famugol de ngaayjero mano sonna de kanyum kadi ko famata wa ala al mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf be inna sari aw konu ko yama dewti fo min hashim hebi do 10.000 euro da doala fawtade ko gonga ko dum indi kadar defte kono day hejjutu no ko woni hikma jombugon litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sarun di lam ko mi townata est ce que hare ko gonga da idi mi da yurmini la donc ene ngadi sonna be kanyum kadi ko famata ka do ko kanyum kadi be faala bonno tude pidangal parce que pidangal bonno ko men ido kala yo men nate ka dewgal fi giggol fi mutu berde fi yurmodirgol jonno si tawi woni facture ji fo ko mi kaba ko hebi wo memetake haray pidangal lanci dokki deedi parce que mawadda ala rahma ala sakan ala bonino kon hara den ciibi do ka ayaje qur'an ide fami ko fuqaha be ben hala jamu no inni wa tazun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabs hida habbiti an dadai kono al tokkali sartiji dan gorgon lana dokata kajordi kunun jamu be balaga be kunun menata tashbihu dhimni haray fi yen hebu ko foti kader dewle meden enen natu beben ko en andu en nati kader zuugo enen on laawike fande ken ko kala ko waawi ten récupérugol ko boni ko e wat kono kala mo tawata naati no sariya o faaliraano parce que sa naatiri fi no sariya o yamirino haysi sonja hoyi waɗoyey kono na sonja jawhari wona sonjaji lancay ɗiɗi ko sonja hoy to sokoy fi wondigal jon noon haray yewtugol fi wondema haqqeji ɗin hiɗe mari ko nete haqqu zawja wa haqqul mushtarak ɓe mari haqqeji kotaka sonnajo tun jogui ɓe mari haqqeji ko wonɓe ɓen tun jogui ɓe mari haqqeji koɓe kafi kono ɗum ɗon enen e waɗata répétition par ce que ɗum ɗon fof hino andi déjà fof hino no andi ɗo ko honɗum gorko duwa ka l'islam ko duwa mais ko anditinnen ɗo ko ɗiɗo sartiji ɗi yewtuɗen ɗo woni pidal ngal si ɗiɗo manki a yeyanga jombo i sonnajo ɓurɗoma hittude ɓurɗoma andugol ko fewndi ɓurɗoma piiji ɗin fof wallahi affaire tongol marsay kono ñande adduɗamo ɗo o feeña few wa kadhalika si tawi woni hara so heɓi affaire miijitagol goɗɗum yani probléme yani ka nder suudu toon o yande no miijitade ko fi wuuruɗo inne ngujamanu ɗo miijitotto oya koɗum ko miijitotoɗo fi duuɓi capanɗe feƴƴuɗe ɓen ɓe fottata few par ce que oya si inni rouge oya ko noir innata par ce que haqqille maɓɓe yaada donc haray ɗi condition ji ɗo haysi tawi woni en aladi janngude ka fiqhul islami sike so ɓeni hakku zawja ɗuma zawja par ce que on leere ka o fiqhul islami windano ɗum ka risala en ko nande muɗum hay on tuma ko mujtama islami hari gortuma ko mofta ɗen sinnama qala allahu wa qala rasulullah haray lanni kono hande ko ɗum fof no jogui haqqille occidentaux no faala darnude no faala wadde château no faala soodo leydi no faala hajjinoyɗo mawɗo mum no faala no mari projet ji gorko no mari projet sonnajo no mari projet si ɗiɗo ala kada han fonctionnorta haray hila daro ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bon ko wonde haray ko ma on tigui yo geru suuɓo ɓeygu kadi yo geru o suuɓo moole ɗum noon no jeeya ko ɓe yewten ɗo ko ɗimmum ɗum honɗum wondema wata goto wattu ɓeygu muɗum korɗo sonnajo on fii ko an jombi mo fii ko a woni finance ude fii ko a woni wadde binama ko watte kon haray ko ya andude oɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi hakkude mo komo wadda e rahma ko giggol e yurmede kon haray na fiya wattumo korɗo haray ɓe andintini en ɗo kadi wondema haray sonnaji ɓeɓen hino sikka ɓay joni masalan hewtama e ndiɗo leydi haray sonnaji on ko yo wonu liberté total hara responsabilité ala
donc haray noon kadi koyen faamu dina men kan jaɓata ɗum iwdi men ni jaɓata ɗum fina tawa men on jaɓata hay haqqillaji men ni jaɓata ɗum haray sonnajo ma o wona e ley konngol kono hara ko konngol kadi famodiral no dina kam wirino hara ɓe yewti en kadi wondema ɓe insisti moƴƴa e andintingol en il faut fondation o moƴƴa sabu noon si fondation o moƴƴali ko maha ɗo toon ko fof hara yirboyay ko ɗon won toon mana ko ɗum waɗi neɗɗo yo ndaaru fotorojo makko o ndaara kadi surtout hara ko liiñoɗɗo ka diina sabu eɗen anndi nela salah sallam ɓe makuno wonde sonnajo on ko jombirte ko piiji nayyi ɓe limi ngari makko kin ɓe limi jawɗi makko ni ɓe limi piiji ɗin ha ɓe makoye ha joni noon suɓo jon diina o jon diina si himo faami ko honɗum woni dewgal an kadi yiɗa faami haray tigi tigi on probléme ɗuɗata e ngal dewgal ɗon nde donc haray ɓe yeetiki en ɗo kadi ko woni très important ko buye men hannde majja kadi ko woni o ala wattande yila wondema ñawoje l'islam ɗe e tabi o famen fotanden toɓɓere hiɗe yiltodira ɗe yaada e zaman on no woodi ko wiyete kon al usul lasiliji piiji ɗin ɗin ɗi dillata ko woni ɗum ha aduna lanna fana ko darɗe nayyi alansara ko darɗe nayyi futuro ko darɗe tati geeƴe ko darɗe nayyi subaka ko darɗe ɗiɗi ɗum changeta ɗum ko honɗum won ɗum ko ɗum wiyete al usul voilà amma noon joni no aduna woni e yarde noon hino ara neɓata ɗo caye buyɗo ɓeynna bon compte tenu situation no fewdorini janggo yimɓe ɓe yaha e golle ene menen ɗo min décidi ka juuloɗe ɗo ka futuro juulawo ko yo geeƴe ɗe watte ɗon ko ɗum wiyete alhaali o hari na no wowira fewdo tawno ko hiver kono ko yehi ɗo ha tawi waktuji ɗi yiltodiri alhaali o yiltodiri tawi joni koyen juulu futuro wattenno hono wattenno geeƴe ko ɗum wiyete ñawoje l'islam ɗen hiɗe yiltodira kanje kadi ɗe jokkano aduna woni yarde noon simo mara noon faamu moƴƴa e ɗinno piiji mo wawa famirde nde yewtere ɗo no bonniri oyna ɓe ni ko defte ɗe wi kon tigi tigi on joni koye accite jokke aduna on la koye min ni on lasili on o changeta ɗum koye juuɗe allah kadi yetti ken ko jeeɗo juuɗete lakin ko honto e ko honno joni ƴette exemple goto fiyen faamu ɗum noon wiiɗen fana en tabintini ɗo ko darɗe nayyi lakin alhaali on no yiltodirde janngo mi woni voyage o mi seppa on no fokkiti ɗo Bruxelles est ce que haray ko farilla hannde kadi lasili on ɗon ko obligatoirement to wona e waɗan darɗe nayyi la wonti ɗiɗi simiɗo faala wadde ɗiɗi ko fi on ɗum ko par ce que yiltodiri jokki zaman an on ko honɗum komi wonɗo e voyage ude donc haray ɓe anditini en kadi o aya mana wiiɗo arrijal qawwamuna ala nisa wondema haray worɓe ɓen ko wurtaɓe e newgol rewɓe jaka yo hina wurtaɓe e dowlugol rewɓe attention piiji ɗin no ɗon gorko on himo wurta kono koye honɗum o wurta ko tuɗagol bihinnama probléme ji arayɗi ɗin fiyo defandu debbo ma ko ɗum woni yewtere nde bihinnama probléme ka yurata foti ko heege ari koyo baaru hara ngewta sonnajo on foti kala probléme kono noon kadi wa bil muqabil ko woni face à face ɗum ɗon kon sonnajo on kadi haray ko ma wattanayla moƴƴa o anda ka raɓɓindingol o gorko ɗo haray fa huwa jannatuha wa naruha ko oɗo gorko woni yiide makko kanko sonnajo on ko oɗo gorko woni aljanna makko mana so ɗoftike oɗo gorko inchallah falaha aljanna si tawi nde o ɗoftaki haray falaha nar donc pour nos frères inchallah qui ne comprennent pas notre langue pulaar nous les souhaitons encore une fois la bienvenue et nous les remercions d'être parmi nous. Avant de continuer, nous rappelons inchallah qu'ici tous les riz, il faut mettre une disque de stationnement. Celui qui ne l'a pas fait, il faut le mettre inchallah. Et ceux qui l'avaient déjà fait, il faut le mettre. Et le cas une contre-attaque même en doit le foot à de Bayern. Alors on dit, Moussip no dube, na tigi tigom gankro, ala na fi du yowole, awakadi haray tigi tigom. Laamu ngun no visien fi ɗum awara mi andintina on all islam wona enen ɗo addimo hewtugol men Belgique en taw jamiuji ɗon en taw marocain ɓe waaji ke wooli fi ɗum ɗo ɗe genko ɗo mi nani nane musidɓe no wiya koye juulirɗe ɓe juulo yeeso ga ɗum kad taw hino waajede enen en ardali ɗo fi harmingol ko dagi
en ardaali ɗo fii dagingol ko harmi kono noon kadi en ardaali ɗo fii suuɗugol goonga amma noon si Allah jarribike goɗɗo tawi himo naati e riba y a pas de probléme solution no woodi no yaltira puisque mi rappela hunde wotere no woodi musidɓe jooɗiɓe ɗo hannde no wiide wondema kañum gasata e ɓaawo suudu ko goonga kono min anndinima no woodi belge jo heɓaaɗo ɗo d'origine belge par ce que anna a belge ko anko kaydirmandi jogiɗa ni woni belge seedena a belge yejjitundi ka suudu ara ɗa fotta e police harɗa wonde e belge yo pire on fof on jogaat kaydi belge jon pire yiɗo mono reedi ko woni belge on landetaki kaydi an monsieur ɓalejo on a yaltina kaydi sa yaltinani ndi ko nde namaɗa centre fermé o min gera kaydi ndin tawoye toon ɓeyna monsieur pardon mi yeeyi har min anndaɗo mari ndi on anndina belge joni noon belge jon tigi tigi o heɓama ɗo genko ɗo o mawni ɗo ha o maayi ɗo tawi koye loisi o maayi o ñawlaki suudu fewu Anvers la même chose Bruxelles la même chose wona fof innima heɓa suudu te kadi attention ma famen politique ɗeɗe ɗon suudu goto jeeya ko gouvernement on jeeyi ko rôle man ko won ɗum ko ɓaafe on ɗon sinde warkama e dandema ila yobbude ɗon no ɓuttanma ha parti fof ko min jeeyi ɗo anda jeeya puisque à la fin de compte no organise hay sa maayi ko honno ɗum kadi roniroyte yeeyite kadi goɗɗo ko kadi hetta ko rôle ma en faami ɗin piiji awa menen woodi nodduɓe men tigi tigi on particulièrement boya men noddama intimidation awa tan wooloy fii ɗum ndey fii cuuɗen ɗo haray police no nder tawe ɗuma haray min Ahmad Ba min on komi prêt mbiɗo anndi kadi ɓe wonde ɓen ko prêt kala ko min wolki hortable ɗo justifiagol min hulata ki hay e gooto ko wolte ɗo kon inchallah ko Allah subahana taala yetti en kon e ko rasul sallah sallam yetti en kon haray kon ɗo tummi andintinta toon ber kadi noon nodduɓe so hulɓingol ɓen ɓe jarama haray ko kamɓe portoɓe wonduno ko ɓen portoɓe nodde andi ɗon ko fiwigol laasi oustage en nani ko portoni sikkay ko police ala minen min feƴƴino ɗum minen ko FBI min fuuti si min ari e ndi leydi ɗo ay hunde ko hulete sina taggu ɗon wallahi min ala donc haray ko noon tumi andintinayno haray bayana on ko gonga o yewtete ɗoɗe on gonga noon si o yewtama tawɗo no e nder mum wo e probléme ji ɗi attention kadi na on ñawlagol cuuɗi to woni riba no ɗuuɗi domaine ji ko wonɗen no wajodirande ko fiye ngeru sortoɗen e muɗum e probléme ji ɗi fof ukkiɓe ɓe yo Allah ƴawnuɓe ɓe ukkaki ɓe yo Allah waɗaɓe solution kala ɓe marɗo probléme e ndi leydi ɗo hara yo Allah subahana taala ƴawnumo e jaam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسيب يوم تدوبة باوي يتودي الله سبحانه وتعالى duwano leyɗaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeyi wure makko e sahabaɓe makko mi salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗu en en fo meɗen hara koye jaaɓe yimɓe aljanna weltanike jamma ko seeni ɗo kon fof iwruɓe Liège iwri Anvers iwri Bruxelles ha hewti gam ɗo e iwruɓe Cotrique e leydi kala ka on tigi iwri ɗo yo Allah waɗu joddi seena e makko on ɗo hara ko jannatul firdausil ala ɓaw ɗum ɗo e weltanike fadilatu cheikh oustad Mouhamadou Alpha Ba hafisahullah yewtere koɓe waɗi ɗo kon fii ko honno wawete wondirde e sonnaɓe meɗen ɓen ɓe toro subhanahu wa ta'ala kala ka ɓuttu woni e nder dewle ɗen yo Allah duumin ɓuttungu kala ka soñja e sohlaji woni toon ko Allah woni ittowo yoni ittowo yo Allah on ittaɓe ɓutnana ɓe feppindina ɓe e wori ko yiɗo yarde ɓaw ɗum noon e weltanike joganiɓe e jonde ɓe fadilatul oustad Ahmad Ba Bruxelles e kala ko seeni ɗo kon fof haray miɗo salmina on salminago l'islam maratan thania haray hiɓe inni yomi yewtuɗo yewtere tawata
hina sigan hanuno yewtugol ndeɗo sabu hulɓinagol bone yewtere nde yewtere ko ɓe inniomi yewtuɗo kon ko yewtere ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala waɗɗo o bone wonɗo e arde ɗo mo ɓe inniomi yewtu fi muɗum ɗo o immoy to ñalande dargal hara reedu makko ndun hino ƴuufi ɓuri reedu fir'auna e hamana e qarun hamana e fir'auna e qarun si immoyama ɓeeɗo ɓe feƴƴa yeeso ɓe adoyo o ñamuɗo ɗum ɗo hewtoygol ka dargal tellement hulɓinagol bone o ko ɓe inni o yewtu fi muɗum ɗo koko ɓe inni o yewtu fi muɗum ɗo ko ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki allahu subhanahu wa ta'ala omo daali wo kala waɗɗo o bone ɗo haray o tawama ko yimɓe yiite kaka nder yiite woni ko luttinoyte koko ɓe inni omi yewtu fi muɗum ɗo on ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala gollitirɗo ɗum ɗo hara himo andi pellet yo andu haray allah itti barki e jawdi makko nin e kala ko jokki ko koko ɓe inni omi yewtu fi muɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo oɗo haray ko aaden huɗaɗo wallitiɗo mon ko huɗaɗo walluɗo mon kadi ha ɗum ɗo laatiɓe fof maɓɓe haray ko huɗaɓe koko yewteten fi muɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum ɓe maaki wo bakkatu o waɗuɗo ɗum ɗo hino satti hino hulɓini ka allahu subhanahu wa ta'ala ɓuri bakkatu neɗɗo jeeruɗo o bone mo yewteten fi muɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo o bakkatu ɗo ko dambuɗe 97 bakkatu wo ko ɓuri fanɗugol kon e bakkatu faggitiɗo ɗum ɗo ko nde goɗɗo o yettoto e yumma makko ko yewteten fi muɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala ka ɗum ɗo feeñi e hakkunde yimɓe allahu subhanahu wa ta'ala o teppinay lette hakkundeji maɓɓe o itta barki e ko ɓe jokki ko ko yewteten fi muɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala ñamuɓe ɗum ɗo ɓe maayi hara ɓe tuubari woɓe moɓoyte ñalade dargal ɓe imminoyte ñalade dargal hara hiɓe jogii mbaadi bareji e mbaadi koseji haray ko fiinde toɓɓere ɗo wonɗen e yewtude musidɓe julɓe tedduɓe ko honɗum no woni o bakkaɗo ko ko wiyete a riba riba woni riba ka haala meɗen ka raɓɓinningol tan on o ɗuuɗa wo ko ɓeydari hiɗen hanuno yewtugol ko honɗum woni riba ka haala arabu e ka sariya yewten kadi ko honɗum woni ñawore riba ko honɗum kadi woni hikma waɗi si allah subahana taala on harmini riba yewten kadi geɓe riba ɗen koɗe jeɗu yewten kadi noneji ko woni kon e riba yewten kadi sifaji ɓe yimɓe wonɓe e ñamude riba yewten kadi konguɗi karamakoɓe ɓen ko honɗum woni ko ɓe yewti e fi riba ɓawo ɗum ɗo yewten ka allah on kambani hattirde e kambal ɓe yimɓe wonɓe e duumiɓe e ñamugol o ko wiyete riba si ɗum ɗon feƴƴi ka sakkitore haray hino toon lande yowodirɗe e kala ko woni riba tawata enen allah jarribori e wuurgol e leydi tawata si a woni ɗo ko sa ñaama e riba on hara a tewi pas hara hiɗa andi ma ñamamo hara a anda ko riba ma ñamamo hara a tewaki ma ɗum ñamamo e hoore ma tawata a jogaki feere ko ɗon allah jarribori e wuurgol e ɗe leyɗe miɗo toro subahana taala o yo allah moƴƴinan en ka meɗen o hewtintino en ka meɗen wondude e kuntal haali haray ko ɗe toɓɓe ɗo haaluɗe yewtugol e nder muɗum haray noon ko woni riba ka haala arabu ko woni a ziyada ko ɓeydari ko ɗum wiyete riba allah subhanahu wa taala on himo daali ka qur'an makko bada auzu billahi min alcheitani rajim wa iza anzalna alayha alma ihtazzat wa rabat karama koɓe ngo wi ɗum wo ko ay zadat ko ɓeydo amma ka sharia mi hittina haray ko 40 minutes woni ko ɓe hokka ka sharia
وربا هو الزيادة في أشياء مخصوصة كلوني ربا كمقابلة بدرهم بدرهمين woko ɓeydugol e piiji hara ko happaɗi tentinaɗi wano mbuuɗu gooto wonta mbuuɗi ɗiɗi ko ɗum woni riba o ka sharia ka ɓe mi ƴetta gooto ye amma ñawoore fi riba haray hukmuhu ko muharramu riba hino harmi ka deftere Allah hino harmi kadi ka sunna nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam hino harmi kadi ka fottago konnguɗi karmo ko woɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala o daali ya ayyuha allazina amanu ittaqullah wo wono yo gomɗinɓe hule Allah si ya ayyuha allazina amanu ari ko imma o yamiray en goɗɗo woni ma o haɗay en goɗɗo woni ɗo noon o haɗay en woni o yimi ittaqullah hule Allah wadaru ma baqiya min arriba terte kala konko heddi e jawle riba taw ñaamu riba ñaamugol riba hino harmi o waɗi noon adatul shart in kuntum mu'minin si tawi a laatike ko a gomɗinɗo Allah gomɗini ñalande darngal gomɗi maya immito hino woodi hettoya golle ma moƴƴe e bonɗe wo ko ya rento e ñaamugol riba Allah o haarani ɗon o ñaaɗi yeeso toon o yini fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min allahi wa rasuli wo si tawi noon o jaɓa e accugol hawo haray heɓile gere moolanaɗo hakkunde moɗon e allahu subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makko on musidɓe julɓe tedduɓe bakkatuji e ɗuɗuɗi bakkatuji e ɗuɗude ko o bakkatu riba ɗo pet Allah inni kala mayɗo oɗo o tubari e makko min e makko men piiroye e ñalande dargal min e nelaɗo an on min wonira sengo o neɗɗo ñamuɗo ɗo riba ha maayi hara himo andi ko riba o tubari andu himo jogui hare moranade hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala jon noon enen musidɓe taguɗo kammuli jugginani tagi ko tagete kon fof tagi bani adama immorde e toɓɓere maniyu oɗo hino hattani daroyagol yeeso Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama neɗɗo tawata haysi ɓeygu ma wulnanima ɗo tasum kafe wulni ha feƴƴiti a maɗɗoto tunta o si toni ɗin sumi ɗo ko yenata a sunnayi lan ɗum noon hara ko gokkuni memu ma ɗo joni noon oɗo inni Allah inni oɗo ñamuɗo ɗum ɗo tubari ruttorde makko ko yiite jahannam wal iyasu billah joni noon haray koye nder ɗangurnam ɗo woni ko wurɗe ɗum ɗo ko aya qur'an tawata hara na innugol ko hadis sakko wo ɓeynahimo loyi ma o lo'a ko aya qur'an o yini fa in lam taf'alu so rentake ñamugol riba fa'zanu bi harbin min allahi wa rasul haray heblanede gere molanaɗo hakkude moɗon onon e Allah kanko ene laɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam kono Allah ko moƴƴo sifa Allah ala laysa ka mislihi shay o yini wa in tubtu son tuubi noon on laɓɓini pos falakum ru'usu amwalikum hara yer ko investisnoɗa ko nder toon hara hettu ɗum noon tertoɗa ko lutti kon o fermani dambugal ngal ko inni hay sa anda ila ñande anduɗa aray ganɗo alhamdulillahi hande kala wonɗo ɗo e nanoyɗo nde yewtere ɗo o andi ila hande haray riba hino harmi joni noon mi daro ɗon seeɗa yimɓe ɓen ko honnuɓe woni dallinorde si ɓe ñama riba ɓe ñawlo cuuɗi ɓe ñawlo otoje joni systéme on ɗo ko honnu jama o ɓay karama ko ɓen no wowlude ko wonti yew ñawlo banque on ɗo mon tawi molanaki immo yaaka meɗen darnoya toon o sikka o jamfike goɗɗo anda ko hoore makko woni ko o jamfi ɓe inda komi ñawlori suudu ndum ko ɓay ɓe nguure nden ɗuuɗi ɓay famille on ɗuuɗi mi wawata heƴude loyer ala ko ɗum waɗi simi ñawle ɓe dallinora hon ɗum ko Allah daali on faman idturra gayra bahin wala adi fala isma alay wo kala on mo lorra heeɓi hara na bewɗo na jeggitoɗo wo bakka to fawakimo on aya yaada e muɗum musidɓe julɓe teddude a jamfike hoorema ko wonde tuba goɗɗo inna yo ñaamu kose ko so tawi yehi ha tawi wonkiki bonayuri lando ɗen ɗo kala ñawliɗo otowa ma ñawliɗo ɗo suudu ha hande est ce que ɓe portoɓe ñawlayɗo goɗɗo wonɗo e walde yaasi portojo ñawlayɗo mo mara kaydi si tawi goɗɗo lorritorɓe ɓen ko clochard ɓe wonɓe walde ka yaasi ɓen ko ɓen handodiri e ñawlede goɗɗo ñawlatake ɗo hara o mara revenu goɗɗo ñawlotako ɗo suudu hara o mara kaydi
si goɗɗo heɓiɗo woni ɗo duuɓi 10 a mara contrat banque addantama ɗo wondema ya arɓe ñawle ñande signuɗa ɗo contrat durée indéterminé o ko daññande lettre ji ɗi fuɗɗoto arde ɓe ñawlete tel montant ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo fiyon ɗum ɓe heeɓi kadi yaltira hiɓe andi sa hettoɗa ɗa hettoroya ɗa hande kadi ko fiyon waɗi ɓe ñawla sans papier ɓe ɓen par ce que ɓen ko ɓen lorritori sans papier ɗo o mara kaydi si tawi ko famaniɗo tourra hayra baahin ko oɗo woni hana ñawlede mo Allah induno yo ñamuto kose on ko on tawata wonki makko kimbonay woni awa si tawi ɗo kadi oɗo mo mara kaydi on ɗo joni arɗo ɗo séjour illégal oɗo hana no wallirede awa goɗɗo ñawlatake ɗo o jogaki revenu nde goɗɗo no ñawlo ɗo wo kadi suudu ko fanɗi o ko fanɗi dalle 25 000 30 000 ɗinno hara e waɗayɗi a course gata o par ce que waɗay avance hay so tawi ko frais de notaire on tun ko jonnata 5 000 7 000 euros ɗinno tun ko mbuuɗi buyno ɓe inna ko ɓeyguro nde woni ko ɗuuɗi en fof hiɗen andi ka leydi ɗo kala jogiiɗo ɗo paykum ko paykum honko wonɗo tawata ko yoɓatake so lewru maayi no ɓeyguro nden ɗuuɗiri wo ko noon kadi allocation familial o ɗuuɗiri haɗi ƴettama ɓe o heferɓe ɓen kefeero gueddo Allah o yoɓa paykum ma koko ñaama e koko jangira e kako wona ƴetta ɗi naɓa nokku goo waɗa e haajoji ma naada hoore ma e riba ƴetta hoore ma ukka ha ga sasa ukki hoore ma inna Allah ɗum ɗo yonaari ko ɓemin e ɓeyngure annen fof min ukko ka nder riba to ɓenna ya addo e ɓeygu ma fo siño si tawi ɓay koy ko ñande o fo siño se ɗi sa ukkoyto ka yiide jannama kon fappo wone yaadoyde on ɗo wiyete riba musidɓe julɓe tedduɓe hay si tawi hiɗen e nder muɗum anden wondema pellet hino harmi toroɗen Allah yo Allah yaltin en wotay ɗaɓɓoyeje hadiseje lowɗe fii ko daginiren fii hiɗen faggitade bakkato musidɓe no harmi no harmi no harmi ila yawmil qiyama joni noon ko honɗuɓe woni e dallinorde ɓe inna ɗo kadi sa soodi ɗo joni o téléphone ɗo sanguero a yeyi yeytoyimo sandiyero woɗon ko intérêt ko ngallanda ɗo landete wo fof ko intérêt ko ɗum ɗo hefere ɓen kadi landino Allah kadi Allah tippini aya o ɓeyni wo innamal bay'u woko mislu riba won julayagal kay ɗo e wano riba Allah ini yapare probléme fof ko goto o kulotiri aya ɓeyni wa ahalla llahu lbay'a wa harrama riba voilà joni ko min Allah pettoni ko daginta ko min pettoni ko harminta si tawi riba hino wayi wan julayagal awa mi dagini julayagal mi harmini riba kala ñamuɗo riba o ñaami ko harmi musidɓe julɓe tedduɓe a ñaami ko harmi riba noon nane ko nelaɗo maki on sallllahu alayhi wa sallam bakkatu riba no hulɓini ɓuuri bakkatu jeeno si goɗɗo nanguidama ɗo joni e jiwo ka yaasilo ɗum publiété aduna o fof woɗay kaariɓe jeeni ko ɓurno ɗum si goɗɗo ñaamiɗo ɗo riba innen kaari ñaami riba ko ɗum ɓurno e hoyande ɗum sittande goɗɗo jeeni e dinde o ñaami riba hara ko mbuuɗu goto pette haray mo andi ɗum noon pellet ko riba bakkatu riba riba no jogii dambuɗe 93 bakkatu ɓurkum fanɗude kugone goɗɗo resata yiida e yumma muɗum ko kun noon ɓuri fanɗude e wonande ñamuɗo riba no woodi riwayaji ko kaɓe inni on tigi yotto e yumma muɗum hara ko e nder lewru suumaye ka suudu kaaba neɗɗo wonande ñamuɗo riba hara yiɗa andi pellet ko riba musidɓe julɓe tedduɓe wata en ɗaynidir wata en ɗaynidir goonga on ari o feeñi few mo wonayi e nder muƴo wonu mo yaltayi yo yaltu en wowlirtaɗo ɗo oustaz ba yewtir noon wallahi summa wallahi koko yewtaɗo fof koye bindi min abdallah hay e goto mi woltaɗo sina qala ta'ala e qala rasul haray ko ɗum ɗo woni riba riba nelaɗo sallallah alih w sallam e maaki wo ijtanibu sawal mubiqat woɗɗite bakkatuji jeeɗiɗi halkayɗi ɗin woni nelaɗo sallallah alih w sallam riwaya goo ɓeyni almuhlikat halkayɗi ɗin mubiqat riwaya goo ɓeyni ko honni woni ɗin ɓe fuɗɗori ashirku billah sirkalngol Allah enen ɗo fof goto yiiɗa shirku kafidugol Allah e goɗɗum goto emen yiiɗa goto emen yiiɗa kafidugol ɓeyguma e goɗɗo ko ɗum woni shirku Allah kadi ko kanko pettu woni ko taguma o yiiɗa rewa goɗɗum hawtindinama e makko kanko haray o muññike par ce que himo gaynani hoore makko ɗiɗi on ko ɓeyni o assihru ko bileyagal ɗum no natori ka shirku to riwayaji ko ɓe addi ɗon wo ko aklu riba ñamugol riba bakkatu halkayɗo bani adama luttinoyamo ka nder yiite jahannam bakkatu tawata si a waɗimo hiɗa andi pellet ko ɗum andu an e Allah on piiroye si tawi no jogiiɗo aljanna o jogii yiite ngal an ko on ɗo wonɗa darto yaade ñalade dargal
kono heɓoyta lakara musidɗo joni no fewno ko ɗum ɗo wonani en sur la in sa tanki a ñawlaki suudu a ñawlaki otowal hara tigi tigi on hino manki arno sayum go ko heɓuɗo carte orange ko on mantete fiimo feƴƴiɗo mo heɓi carte séjour mo enna ko on townete fiimo yeyi ɗon ha sa heɓi séjour durée indéterminé ko fi on wowlete yaha ɗon poɗodira figa nationalité ɗon feƴƴama ɗon joni hande kadi yekkari ñawlike suudu kaari naati yiide jahannama e gandani kaari ñawlike otowal o naati yiide jahannama e gandani o naadi hoore makko yiide jahannama ñamande nde duuɓi jelu on ti yoɓoyta nde ɓindi wonɗa heɓude allocation famille ɗum yoɓa yonari ko yoɓana fayɓe ɓe ene joni ɓa en iwi ka meɗen en ari ɗo joni dagguinay piiji ɗi fayɓe ɓen ɗuuɗi ɓe gurnen ɗuuɗi musidɓe enen ɗo fof koyen fulɓe Fouta goɗɗo wonata kora kiri hara ko chambre salon rewɓe ɗiɗo ɓenguɗi ɗiɗi e ɓiɓɓe chambre salon Allah waɗa barke e dewgal ngal waɗa barke kadi e ɓiɓɓe ɓen kadi waɗi ka waɗari waɗino wadde kadi ka meɗen kadi hara ɗo deƴƴi rew kadi neɗɗo wonnoɗo e suudu huɗo tawata ko sa huɓɓi yiite ngen ka hakkude si jalbina nder ton hay lampo ala nder ton koye nder ɗum buy e meɗen min ko ɓen mi tawa koye ɗum men jibina tawata hande ari ɗo innugo joni ɗo faaɗi chambre salon yoɗa tala faɓe be oɗo heɓa chambre oɗo heɓa chambre oɗo heɓa chambre c'est dit ko systéme on hande kadi ko winde gaswil fikri ko ga woni koɓe looti a changi hande kadi ko be ɗum ɗo wonirani hande kadi la sellirta fi e ngari ɗo jeɗɗi halkoji ɗin riba hino tawa nder ton si tawi ɗon an a ronko wo ko naata e muɗum sina tawata ko bakkatu mo anduɗe ñalande dargal a aroyey hara hay fir'auna hino yeeso ma a aroye ñala dargal hara hay hamana e qaruna ɓeɗo fof feƴƴe accama saabu ko ñamuɗa riba tawata koye nder ɗum ɗonɗa fijude fiya ino tumotowal kaarigal hino laaɓa heɓa karamo kojo ɗon kaw kaafinanama ɗum wayna ɗum ɗo hino dagui wayna ɗum ɗo fof ko intérêt ɗo ko intérêt ɗo ko intérêt ɓe dallinora sa soodiɗo sangari wa watti ɗo sandiro ko intérêt Allah ini awa o dagini ɗum ɗo harmini ɗum ɗo en plus kadi ko on mo yahata ɗo joni soodoygol sooda sunnum cash ala ko ɓeyda kaari ñawlike suudu o ñawlike ɗano ko Allah albayi sa yeeyay woni ko yeeyugol a yeeyi hande kadi o gayni ɗiɗon ɗon ko intérêt si tawi ɗi nandi kadi fof ye muɗum ko Allah woni daginowo ko Allah woni harminowo o woni ɗum ɗo hino dagui ɗum ɗo hara hino harmi musidɓe julɓe tedduɓe joni noon so inni e moƴƴi woɗɗi to ɗi jeeɗɗi halkoji ɗo tawa e majji fi riba on en ala ƴedde liɗɗi luttuɗin fof ko ɗum ɗo woni ko hatto jinde e muɗum aklur riba ñamugol jawde riba musidɓe julɓe tedduɓe fi en ari ha ɗo ko en tawrari ka l'islam ala mawɓe men tawaka e ɗum ko ɗum ukki en e nder ɗi piiji ɗo hino harmi ko daganoki ɗo fewɗo sari aji ɗin tippoto e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko on say dagotonoma harma ka dagaki on say no na fewnoɗo woni ko dagoto sa ukki ke muɗum hiɗa ukki toon toro Allah yo Allah yaltine kono wata ɗaɓɓuɗon hande kadi ka kafinira fi hiɗa waɗi ko ceerno kaarijo ustajo kaari inimen ɗum hino dagi wallahi o ɗaynima mo be men yo ndaaro e hadis jeɗɗi halkoyɗi ɗin ndaara so tawi riba ala nder ton ndaaro e lannitode suratul bagara ka Allah fuɗɗi on dow to woɓe ñamayɓe riba ɓe immoy to ñala darga haray ɓe yana immo wona mo jinna memi anno ko ɗum ɗo kata hoore ma inna hiɗa juulude hiɗa faggiti bakkatu wi halkay ndi taw haɗi yaltina ɗum ɗo e hoore ma e muɗum taw musidɗo meɗen goto wonɗo Bruxelles ɗo ceernoɓe waajino ha moƴƴa tawi himo yawiti ko ceernoɓe waaji ɗo ko Allah newnanimo ɗo o immi ɗo yehi waɗoygol umra o yehi ha o hewtoy ka suudu kaaba ka garanji adna ɗi fof waɗɗata ɗo ceernoɓe o eti o debori ha o ɓaɗodiri e cheikhuji on o innimo falama landade ko honno woni ñawore ñawlagol suudu ɓe nantinanimo ha o faami ceernojo on faami oya kadi faami o ini ɓaɗoga moƴƴa o ɓannimo hata ko makko o ini a landi fi goɗɗo ka ko a woni e nder muɗum ceernojo o wimo ɗum oya deƴƴiti o inni ko ya yeetolam mi anda ko honno mi jaboray ma si tawi ko a ñawli e si tawi ko goɗɗo nulluma ya ar yewta landoɗa ngal o yayni tigi tigi on wata on ndiyam ha ka suudu kaaba ɗo kan nanggay fenugol ko min tigi woni ko ñawli sunnu ceernojo ko honɗum jaabimo ka raɓɓinigo o inni wo an ko ɓurnoma moƴƴande ko ya seedu e riba on tawa ɗiyaɓe ɗo umrama hajju par ce que umra e hajju waɗɗakima taw ɗum waɗɗakima taw si e jiɗa o ji bakkatu wi ga ka piroyta yalla ɗon taw si ala ɗon inna hiɗarde ɗo waɗugol ɗo hande kadi umra e hajju on ɗo kon ɗo ɗo jaabimo neɗɗo on kadi ko aɗen nunɗo ɗo ɓay o hewtiti Bruxelles kadi
o hewtiti kadi haa kadi bayano hino waɗa o landi yewtere o jonna kadi o filliti ɗon kadi ko feƴƴi hakkude makko kon e ceernojo wallahi musidɓe julɓe tedduɓe ɓe yiɗo hino jooɗi ɗo goɗɗo yewtirta ɗo fiye goɗɗo seyti goɗɗo yewtirtaka fiye goɗɗo welta ko qala taala e qala rasulu sallllahu alayhi wa sallam mi toriki allah subahanahu wa taala wonɓe nder mum ɗum fof yo allah on yaltinɓe ɓe ini o akilu riba neɗɗo ñaamo riba par ce que sa andi noon hannde kadi a jaɓari yaltugol allah inni hon ɗum waman aada enen ɓe toɗiɓe ɗo fappa en nani hannde mo ƴa waman aada kala o ruttiɗo ñaamugo riba ɓaawo anndude allah inni fa ulaika ashabu nar o ɓeɗo woni yimɓe yiite kulotiri ɗon o daraki ɗo weni hum fiha khalidun onon kay ko te woni ko luttoye ɗon taw onon mi yeggita fimo nder toon taw joni noon a andi ko pellete ko ɗum ɗo wonta résultat on hannde kadi lando en ɗo musidɓe buy hara rewri office des étrangers o so ari a tippike Italie a landaki a yeehi Espagne a landaki a ari Bruxelles o joni a yeehi a yeetiki ɓe na mi rewno de Italie mi rewri kadi Espagne mi ar ɗo mi sikki hara e jaworne lanni ka ɗo kadi allah yeetike ma kala ɗo tawɗo ɗo ɗange ɗum ɗo o innari kadi sa tubarɗi nan fi sa ñaami ko sa yaltare muɗum ha tawoyimo o yin fa ulaika ashabu nar par ce que mo inni aya maɗɗe wonde wa in tubtun si a tuubi dammugal tagu tuubu wiya hino udditi ko joni noon ko si a andi a duumike muɗum noon a deppitike nde muɗum noon aray ɓeeɗo tigi tigi on ko ɗo woni ruttorde maɓɓe yo allah subahana taala on dandu en dandanayi mi yirdito o hadis ka nelaɗo sallallah alih w sallam maaki ɗo fi o jeeno wo ñamugo riba no hulɓini ɓuuri jeeno calcule on hadis ɗo on noon perte hiɗo yoni bayani harana ɗuɗɗingol haala ala ko publiété ɗo hay si yi ustajo yiyama ɗo no lunnodira ɗo e jiwa ɗo Belgique fof wownay ɗum ɗo ɓe inna ɓe wonɓe wadde ɓe waɗi ɗum ɗo ustajo noon ñawloto ɗo suudu o ñawlo suudu fof anda hino ɗum o waɗa cérémonie kadi fi udditugol ɗon ustajo ɓen kadi waajinoɓe ɓen kadi wondema hino harmi ɓen invité kadi ya jangganamo ɓurane yasin o jangganamo ɓurane yasin noon kadi haɗa tigui tigui o yo allah waɗa barke mum allah watta barke ɗum noon wallahi watta barke muɗum allah ni yamhaqu llahu riba allahu hino meha himo halka himo lankita wo jawle riba wa yurbi sadagat jawle ittanteɗe zakka ɗen hara no laaɓi no heɓori ko ɗen allah watta barke muɗum riba jamais ɗum hino ɗumanni on yeyɗo goɗɗo wona milliardaire wona milliard ji haɓɓin ñande goo tun jawdi ni sumi ma sunnama ma bandinati ma perdiri waɗiri ni darte moƴƴe jawdi ni ko honno ndi heɓorno go'o ndaare si ndi ittanteno zakka ndaare si miskine ɓe fuqara no hettayno haqqeji mum e nder muɗum ndaare kadi est ce que ndi jawdi laslimayɗi wona riba neɗɗo yo heɓu gongel ni ko ɗum ɓurma moƴƴande e ndi jawdi ɗuɗum tawata waɗaka barki ko ɗum mawmen ɓe makata yo allah yaafoɓe yo allah okkore en ko waɗa barki yo allah danne en ko waɗaka barki jawdi riba noon waɗaka barki musidɓe julɓe ɗum ndaare toon ɗo crise ko yiyato mo économique mondial o fof ko saabu riba o ko riba on naadi ɓe ɗum ko honɗum haɗi ɓe jaɓa joni ko julɓe ɓe wi ko joni déjà woɓɓe fuɗɗike systéme joni ɓe inna joni a yaha ñawla hara ɓeyna ko 0% 0% alhamdulillah ko 1000 euro o to ngal yeyete ɓe ñawlete ngal lewru ɓe yoɓa 100 euro e nder lebbi sappo yaltoya ɗo 1000 euro on hisi kono ɗa hinano ɓe wanno conférence ɗo ɓe fotti London ɗo ɓe immiti goɗɗo Cheikh Salih o wonɗo hoorejo ganati iqra o yo explique amɓe ko hono ɗum wata marsirde o expliquani ɓe ha ɓe faami ɓe arti ɓe sali ɓeyni sen waɗi ɗum ɗon joni ɓanque ñumen ni fof perde yumɓe fof koto yarata hande kadi ɓe andi ko ɗum ɗo woni gongam kono ɓe sali ko ɗum ɗon le woni gongam yo allah dandu en e maydude ko wiyete riba wono si riba yeehi ha ɗuuɗi e yimɓe tawi ɗum sakitike jeenogol kadi sakitike allah wurtay lette e hoore maɓɓe yaafoɗen enen ɗo fof koye jine yemɓe no gasa ko enen fulɓe kay ɓurɗuɗe nder ɗo kadi kona kirika meɗen leydi meɗen ndi nda ko goɗɗo yeetila a yahay saare sa tippike ka taxi ji sensira 1000 francs 900 woɓɓe déjà hay ko 800 taw ko riba noon no harmi ɓe daran taw ɓay hiɗa maapi hande kadi ɓe ittanama ɓe ñamaniɗa hande kadi hino harmi ɗum sakitike to hande kalmo koɓe wowli ha c'est-à-dire a innay kono wona e wowlirede noon jama ko wona wiyede ko waɗe tellement ke ko tawata jama no natude e muɗum mbuɗo goto ƴetta ɗum noon ara neira ɓeygure ma ñande ko inna pay kunkuyo ko waɗa ko inna ko watta ko neira ko harmi nelaɗo sallallah alih sallam no maki kullu lahmin nabata min haramin fannaru awlaɓi kala huyre janɗude hara ko harmi nde ñaami ha nde janɗi o ɗum ko keɓal yiite noon
ɗum ko keɓal yite jahannama. Jonno an koye ɗum darnirɗa suudu ma ndu, ko ɗum sooduɗa otowal ma ngal, ko ɗum jombirɗa ɓeygu ma, koye hoore ɗum ɗo jiiɗiɗa, ko honno ɓuttu waɗirta ka nder ɓeygure ɗo. Mustahil, ko impossible. Ko Oustaz Mouhammad Alpha yewti ɗo ko ɗiɗo ko sariyaji, hara ko neɗɗo yawɗo jombi hanaɗo jombede on, ɓe wondiri no hana wondirede noon, ɓe jiidoro kadi no l'islam o wiiri ɗon. Wallahi so ɗiɗo gollitirama Marseille ton, kono mawɓe maka e woosi leggal tutama hino ɓoyli, ngal wiliti hingal ɓoyli, ngal janɗi hingal ɓoyli, fewnoygol ngal ɗo welata fi musidɓe julɓe tedduɓe. Nanno ceernojo goto himo maka wo piiji ɗiɗi o bani adama foppo rento e majji, sabuna sa yeehi haaɗi tuunirima laɓɓingol ɗi welata fi, wo dewgal ma ngal eto ngal laaɓa. Debbo mo jombata on ta eto ko boni ukko hakkundeji moɗon, sina ɗum si ɗum tuuni ha ɓiɓɓe heɓi ke nder mum ko kara han ɗum laaɓiroyta. Joni noon heeɓi ceernoɓe jaabotoɓe lande wonde maɗa wawi jatade jomba, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Jaato jomba woɓɓe dagini ɗum, subhanallah. On ninsoya e ninse ɗe wawata idde ila yawmil qiyama. Immun ɗum yonti rento e muɗum ɗaɓɓere ma nden, sa ɗaɓɓiri ɗo no ɗaɓɓirɗa wo, ñande goo yaayi ha tawa woni hande kadi moko ba, a woni jooma galle, a woni mawɗo musidal, joɗɗa ka salon ma tiggitoɗa, ndara plafond on, ndara karoje ɗe, ndara miro fof, anda ko honto ndi jawdi heeɓi, andita ɗum ɗon, a walto musidɓe julɓe tedduɓe a wata ɗanade. Fi honɗum a andi hande kadi a wata yiltitade, a andi hande kadi ka fokkituɗa toon ko tum ɓurma ɓaɗade ndi kayuɗa ga, mayde nen konki lutti uɗitugol bafal ngal tun nata tawama nder toon. Joni noon ko wonɗa e mum kon fof koko harmi. A waloto ɗon yimɓe ɓen no hoorima ko ceerno kaari, ko alhaji kaari, ko oustaz kaari ka yaasi, ara han hiɗa andi ko an ɓuuri bonde ko boni kon fof. Musidɗo meɗen goto arno Europe ɗo, leydi ka wonɗen ɗo kadi, o wuuri ɗo, o ɗaɓɓiri ɗo no ɗaɓɓiri wo, o hooti ka meɗen o darno e suudu tawi sifa mayri wala. Yahoy ha Allah subhanahu wa ta'ala on yilti ɓernde makko nden o fewti e l'islam, o jangi, o faami, o huuli Allah, o anditi noon ko woni e muɗum ko. Yehi ha tawi ko be feeña, kala arɗo ka makko leere waktu juulugol hewti, o innawata e juulɗo ɗo laaɓa, karoɗo loota halaɗi ɓuyi, o innata e juulɗo ɗo laaɓa, mayin ka joolirde. Oɗo neɗɗo ko kanko tigi woni ko filliti yewtere nden e nder bayana kadi, yo eto goɗɗo eto ɗaɓɓere makko nden nde laaɓa, yo goɗɗo eto kadi dewgal makko ngal kadi ngal laaɓa. Ko ɗum si goto inni hadis wo, la tarhabanna alfaqra ma ishta fi gadin, li kulli gadin rizqun min allahi waridun, inna rabban kafaka bil amsi ma kana sayakfika fi gadin ma yakun. Fi kulol basal ta ɗum naade ko naaduma wo feƴƴey, yahoye ha si feƴƴi wo allahjo arsikunoma ɗon har hanki, ñamuɗa yarɗa ɗaniɗa, o on kadi ko capable kadi arsikuwolma kadi janggo kadi. Wata ukko hoorema musidɓe juuɗe, ko a tedduɗo ɓi tedduɗo, ta ukko hoorema e koko laaɓa musidɓe. Si ɗum ɗon feƴƴi, toɓɓere ka danger fi ñamugol riba. An e goɗɗo so yewti ɗo joni, so yewti ɗo joni ha o innima yafoɗo mo innima bareeru, mi sikki ɗum haray haysi o piyete, an kadi a dartoto seeɗa. Yimɓe ɓen taway himo piidema, kono pellete wooday ko waɗɗa. Jono ɓe ni an neɗɗo ñaamuɗo riba hara hiɗa andi ko riba, Allah immintinoyte yawmal qiyama mbaadi ma ni hara no wayi o mbaadi bareero. An neɗɗo ñaamuɗo riba hara hiɗa andi ko riba, o immintinoyama ñala dargal mbaadi ma hara no wayi o mbaadi koseero. On ɗo habbi neɗɗo ñaamuɗo riba wuuri e muɗum andi hino harmi, o sali tuubude ha o maayi. Wona min Abdallah wooli ɗum, ko ɗum bindi ɗi wi. Simi gayni ɗo mi yewta e defte ka on ɗi yilto to ndaaroya toon hara hinamin mi hewtari windugol deftere to ko ɗum ɗo ɓe inni toon a tawoyay toon, wa ma ala rasuli illa al bala. Joni noon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni ko ɓe maaki, yo Allah dandu en luttugol e nder ɗum ɗo. Joni noon hikma ko Allah on harminani riba kon hino ɗuuɗi, no tawa e muɗum taw fi dandugol bani adama on e nder yiite jahannam. No tawa e muɗum kadi hikma ko inni wata ñaamu, fi wata immoya yawmal qiyama hara hay fir'auna e qaruna ɓeɗo fof hara heɓe ɓurma moƴƴere. Hikma ko waɗi ko fi wata ñaamu riba, ko fi wata tawe e nder yimɓe luttinoyte ɓen ka nder yiite jahannama.
o ɗi hikmaji ɗo mi ƴetta ka be muɗum e seeɗa. si tawi ɗum ɗo feƴƴi yon noon ko ɓeynata riba kon noneji mum ɗin o yeeyirgol joni mbuuɗu e mbuuɗu ina bon ɗo woni nokkirgo ko hara na cuuɗi ɗin tun na otoji ɗin tun. si goɗɗo ari ka ma joni hiɗa yeeyude ene o téléphone ɗo ko jelu ko sanguero oyna accatanmo nonanta oyna mi huundi ko sanguero mi soodima harale na ɗum o soodi oyna joni addu sanguero mi hetta mbuuɗi anni hara mi heɓani entere hay hunde hoorema o harmini ko daganimo wawata sellugol. si tawi ɗo yeyde o sanguero ɗo téléphone ɗo sanguero sa sooday ɗo ko sanguero si tawi noon haɗa ko ha faɗɗi janggo ko 110 euro ɓe inni wo ko riba par ce que hay hande kay wonti ñamade a sattinani miskinu Allah ko hande kadi par ce que kanko ko mari capacité mum ko ɗinno joni noon a wawari mo waɗande ɗum ɗon a lorrimo ara nadoyimo ka riba musidɓe yimɓe tedduɓe. si tawi noon feƴƴi noneji riba ɗi samu riba kalmo ko ɓen no addi gueɓe buy ɗum waɗi ko inte ribal fadle ɗum waɗi ko wiyete kadi ribal nasir c'est à dire ribal nasi on hara joni ko nennugol joni mi ñawlete ha lewru ndum maaya si lewru ndum maayoyi e addari hara a ɓeydoye ɗiɗo si dartimo halluɗen on hewti maɗum mi ñawlete a condition a ɓeydanoye ɗan hande kadi woni riba maɗum si yeehi ha date on hewti ñande halluɗen nden a yoɓari nden ñande min na forcé ko be yoɓa hande sa yoɓari hande haɗa ɓeydi ɗo 100 euro ma 20 euro ma 30 euro ɗum ɗo gay haray woni hande kadi riba. joni ma ɗum en wattitayi enen ɗiɗo e hoore wattitugol ko wattiteten kon kono min a ɓeyda nayla mawmen ɓe neɓino ko yewti ɗum ɗo yo Allah yaafo fatiɓe ɓe ɓenna ko honɗum wattiti ñale e ñale ala ko wattiti ñale e ñale si wona hutarege mum ngel sina ɗum ala ñale e ngal a ñale kono sa wattitiɗo joni hay no woodi ella hum kon ko woni toon addi so tawi wattitu haray ko no ɓeyni mi raɓɓinɗina yewtere nden ɓeyni wo awsaf man yaakulu riba noneji neɗɗo ñamayɗo riba wo on taw ko kuffaru ñamuɗo riba tubari wo ko kuffaru on ko kefeero wo ɗiɗi um kadi asimun wo haray ko bakkonɗinɗo kadi ko faggetiɗo bakkato ɓe inni on ɗum dalil maɓɓe on ɓe addi ɓe inni wo yamhaqu llahu riba wa yurbi sadagat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah no lanca halka fi jawle riba o yebina o barkina jawle itteteɗe sadaka laaɓuɗe o inni Allah noon o yiɗa kala ɓe yimɓe heewɓe yeddugol heewɓe kadi bakkonɗingol. ɗiɗi kadi sifaji nene ñaamoɓe riba ɓe inni wa qad a'lana Allahu l-harba anhu Allahu on o déclari guere wondema en piiro yeyi si tawi a ñaami riba on kadi to tawa e muɗum kadi wasfuhu bi annahu zalim neɗɗo ñaamowo riba fof ko neɗɗo tooñowo neɗɗo mo hulata Allah ko neɗɗo tewoto pas ñaama riba haray mo andi ko riba. wo akilu riba murtakibun kabiratun min alkabairi almubiqa ñaamowo riba ko faggitiɗo bakkatu jano e nder bakkatuji ɓurɗi mawnude ha ko harkoji mo ɗin kadi ga adna ɗo e kalakara kadi fewndo ɗe wawi heɓde exemple goto lando ɗen ɓe musidɓe meɗen fulɓe Fuuta ñawlinoɓe cuuɗi Espagne ɗo landeɓe ko honno ɓe sortori e nder muɗum ɓe kaddo ko falano ko kayaji no woodi woɗɗo go o fillitani men tawi ko hande kadi banque on no duwamono yiltugol mbuuɗi yahoy ha ɓeyni ko kanko yiltataɓe o inni tigui ɗo joni komi faala ƴette suudu ɗum watta on yiltan hay e hunde laaɓodire to e muɗum hette toon fof mi faalaka hay e hunde fiitumɗo ɓe sortodirira hande kadi saabu wonɗum o riba ɗo hande kadi kala ka riba sakiti ko soñdia watta ko ɗum yoto fewn ɗo hayɓe wona julɓe ɓen hiɓe soñjori saabu kokoɓe wone ñamude riba. ɓe inni kadi wo ñamowo riba la yaqumu yawma alba'ath illa kama yaqumu almajnun ay almasru wo ñamowo riba ɗene mo immoyo ñala dargal ko immorto ko wonama neɗɗo feetuɗo no anno neɗɗo feetuɗo so tawi nagge tappama ka alaɗum ko noon neɗɗo ñamuɗo riba ko ni o immoroyta yawma alqiyama. wo ñamugol noon riba noon ko min sifatil yahud kala neɗɗo wonɗo ñamude riba haray o ƴetti sifaji ko alyahuda ɓen kon waɗayno Allah no yeɗum wa akhzihimu riba saabu koɓe ñamayno riba ko no tawa ko Allah subhanahu wa ta'ala on woni ko o halkiri ɓe. wo kala no neɓo almutaati bir riba
ñaamowo ɗum duumo e muɗum wo oɗo la yattaqillaha wala yakhafu wo oɗo o hulaari allah hattirde e hulugol sina ɗum o waɗata no ngol ñaamugol riba ɗo tawti kadi o sakkitori on ɗum wo ñaamuɗo riba yo rento e muɗum ka allahu on ɓurni bakkatu makko on ɗon ka nelaɗo sallallah alih w sallam maaki ɗon ñaamugol riba ngol hino hulɓini ɓuri waɗugol jeeno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko annduɗen kon jeeno no woodi bakkatu goo kon ton ɓe inni on noon kay hino hulɓini ɓuri waɗugol jeeno ko tawata bihum ko goɗɗo wata wattande hakkille muɗum kono ko hulɓini ka allah o ɓuri bakkatu jeeno ɓe maaki on ɗum wo inna al ghibata ashaddu min azina wo tabiti dey no ñoore ño'ugol yimɓe e hoore ko ɓe alda bakkatu mum no hulɓini ka allah ɓuri o bakkatu jeeno kadi awa ko ɗo kay neɗɗo ñaamowo riba on bakkatu makko hino hulɓini ka allah ɓuri bakkatu neɗɗo wonɗo e jeenugol wonde goɗɗo jeenata waɗa jeenoji 37 36 fois hara hiɗa jeenude wo sitta ɗum ɗon nde ñamata mbuuɗu gooto hara hiɗa anndi o mbuuɗu ko riba mbuuɗu gooto riba hiɗa anndi ko riba a accude mo ñaamude waɗa jeenoji wo sitta ɗum ɗa e ndiya wadde o riba ɗo ko ɗum ɗo woni ko allah on woni ko kambirani neɗɗo duumiɗo e ñaamugo riba hara himo anndi ko riba fewno no gurnatɗan ka leyɗe porto ɗo ko ɗum woni ko fewɗi ɗo assurance ɗum fof ko ɗo naatiri a wata wonde waɗade assurance ɗum noon kadi en hewto e fi muɗum yeeso si tawi tan on wawoyi yonoyde inchallah joni noon mi sakkitora ka honɗum yewtere anden ko karamo ko ɓen yewti kon e fi muɗum cheikhul islam ibnu taymiya oɗo kanko o inni wo riba on hino harmi ɓuri ko wiyete kon jugol o carte ma jurgol o lotteri ko wiyete gueɗen fewdo ɗo kanko ko ɗum ɗo cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah o wi seydna aboubacar kanko o wi wo neɗɗo ñaamowo riba e walluɗomo ha o ñaami on wo ɓeɗo fof ka nder yiite jahannama woni ko ɓe luttoyta yawmal qiyama o fi on ɗum wo oɗo o déclari guere hakkude makko kanko e allahu subhanahu wa taala haray si ɗum no fiƴƴi abdoullahi ibnu mas'ud radiallahu anhu oɗo o wi wo si tawi hara goɗɗo himo ñawlima ñamade o neldima goɗɗum wo wata jaɓu ɗum dey wo saabu sa jaɓi ɗum wo waray ɗum no kay wonti riba wo waray ko ɗaynir ɗum ma fi wata wowlu fi ñamande nden ko ɗaynir ɗum hande kadi say goɗɗo ñawlima woni ha o yoɓani so addi goɗɗum o neldima hay say ko nder ren balɗe ɗo kadi o ɓuttinayi abdoullahi ibne masud woni no o wowata memo fes wo ko hida kanko o gonti ɗum ɗo wo ko tawa ɗum ka riba to kadi wonel oɗo kadi imamul hasanul basri rahimahullah oɗo wi kanko o inni wo si tawi goɗɗo himo joganima ñamade o ari o neldima goɗɗum wo sa ñaami ɗum no fota wasi a ñaami ngenari wo si goɗɗo kadi ñaawi hakkude ma an e goɗɗo o ñaawa ha o gayna ƴetta goɗɗum okkoramo wo waray ɗum noon kadi ko ngenari wo haray hino harmi ko piiji tawata hiɗi hulɓini ɗum tun ko ɗum tun tawata fewnɗo hino sakiti ka meɗen ɗum ɓeyni o kullu qardin jarra man fa wo fa huwa riba kala ñamade addude e nafoore e nder muɗum wo haray ɗum ɗon hino natori ka riba toon joni noon haray tammumi jonnano on haray ko ɗo o lanni yewtere nden nde lannari kono inchallahu jonde nden nde juuti miɗo wawa darade télé wano ɗo haray musidɓe julɓe tedduɓe koko nanɗon ɗo goɗɗo yewtirani ɗo fiyo goɗɗo seytin goɗɗo yewtirani ɗo kadi fiyo goɗɗo welto ko yewtuɗen ɗo ko allah daali nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam woni ko maaki nde yewtere komi yewtiɗo ko fof kala faalaɗo ruttade e mayre o fuɗɗoroy ga alquran deftere sahihul boukhari ko toon kadi no ƴetta nder muɗum e deftere sahihu muslim e deftere kadi ashabu sunan e deftere honde kadi alwajise fi fiqhi sunna wal kitab e deftere honde kadi almulakhasu lfiqhi li cheikh fawsan e deftere riyadu salihin e minhajul muslim e kitabul kabair sakkitinɗen ko fatawa kibari ulama el umma haray koye nder ɗe defte ɗo ko komi yewti ɗo fof woni komi ƴetti mi mowɗirayi ɗo mbeleɗe an komi yewtirɗo wallahi ko ha faami na haalanke kadi miɗo toro allahu subhanahu wa ta'ala on kala wonɗo e nder muɗum yo allah on yaltimmo no yawiri no newori innahu waliyu zalika walqadiru alayh kala mo ala e nder muɗum kadi yo allah dandumo kadi ɓukkagol e o bakkatu wiyeteɗo ɗo riba
ndoro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu moƴƴinan en ka meɗen hewtito e hara ɓe gaynuɓe haaju aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan. haray en weltanike oustaz en moƴƴa moƴƴa o seeɗa ala e muɗum fa gad afada wa kewo ala iɓe ɓuuri en doole, iɓe ɓuuri en mbuuɗi, iɓe ɓuuri en gandal, iɓe ɓuuri en behe. lakin e hoore ko ɓe ɓuuri en ɗum ɗo kon fof wallahi min momi jangguidata marocain ju o wi'ilam ɓe calculi ɓe ndaari ɓe tawi e nder famille ji marocain ber ñawliɓe cuuɗi ɓe ɓuure mum ne a ɗon ɓen e nder famille ji sappo kala famille jeenayi on ko négatif on yaltoyde ɓe inni ɓe taw ɗum ɗon no mari battane bonɗo tigi tigi on e nder ɓe guureji maɓɓe ɗi wallahi ɗum min waddiri ni tigi tigi on ɓe foppo ɓe yewti ɗum nan ɗon haray ɗi mun ɗum haray ko fameten wona fi ko enen tun ɗum maapini hay ɓe portoɓe fi kala woɓɓe goo inni wo se yewti fi ɗum wo haray en baaray woni état on fiita ɓe heɓo intérêt est ce que ko enen guinéen ko arɗen ɗo ko ma enen ɓe julɓe woni haray mana won développe de économie ɗo argol men ɗo na en tawlaw hat juuɗno ñawlede ɗo ko ɗum kamɓe ɓe woodi ko ɗum ɓe andi enen noon no oustage en yewtiri ɗo ni wallahi buy e meɗen ha joni no luttiri suudu huuɗo ka maɓɓe suudu huuɗo ko sambour jelu mari wona salon on e gongoji ɗiɗi ko no janɗi o kono ko ɗon on tigi heɓa mawni ɗon Allah subahana taala waɗi kadi barke o tigi donc sa yalti ari ɗo tawi hiɗa ɗaɓɓude ko wiyete kon arrafahiya newende e yaajede gollu gera waɗa ko moƴƴi golla fi Allah e nelaɗo ñande mayɗa o wallahi inchallah sa woni e ko Allah wiwma kon aljanna sa heeɓi a heɓa yaajede ko falɗa lakin fi hadi dunia la ka adna ɗo no ko Allah subahana taala wi ɗo ko daaru fitna ko galle probléme ni o yeeti en kadi wa mal mata'ul hayati dunia illa mata'ul ghurur gurdam aduna wona ɗi si wona jamfa e hoɗo jamais ino wona 100% no faraɗano donc ça sert à rien on tigui no yango warto yon tigui waɗu doy donc haray portoɓe ɓen ɗo hoore maɓɓe nde ɓe yino julɓe ɓen ɗuuɗi ɗo ɓe tawi koyen très important hande e sende communauté o hiɓe janngude ñande o hiɓe yewtude fi ko wiyete kon finance islamique o yi hande Renault no mari ñawlugol goɗɗo otowal hara riba ala Nissan hina mari ñawlugol goɗɗo hara riba ala Toyota kadi fuɗɗike par ce que ɓe taw ça fonctionne comment ça fonctionne joni ko a heɓay 30% montal landaɗo on innen otowal ngal ko 20 000 euro ngal yeyete ko ya geru heɓa jeeru 6 000 naɓora sa naɓori on 6 000 ha gayni ɓe ƴetta mbuuɗi luttuɗi ɗin ɓe divise ɗi par 36 fois ko ɗum woni 3 ans yoɓaɓe o wayndiri c'est comme ça ɗum ɗo riba ala ton hay mbuuɗi toujours noon ko Allah wi kon innamal bayu mislu riba ngeygu riba no nandi hino feeña ɗon puisque fo intérêt no toon kono ɗa ɓe yeeye ngal ça fait ko fof no hawtodir nder toon calcule ɗon nde wotere par contre si tawi ko mbuuɗi ɗin ko banque goo ñawluma banque o innami ñawlima 15 000 kono ko 15 800 yoɓoytami haray riba naati toon ko ɗum ɗo ɗoɗen famude ka nder riba par contre banque ji ɗin kadi siko kamɓe joni soodayno o cuuɗi hara kamɓe jeeyi suudu ndum ɓe soodi ndu 100 000 ɓe ɓeydi 10 000 maɓɓe on tomma 20 000 ɓe innime ɗe yeyde ndu ko 120 000 ma yeyata an a humpaka ko jelɓe soodi onon ɗiɗo négocie ɓe wi a yoɓitayi men ɗo e nder 20 ans probléme fo so ala riba ala to konto riba woni ko an e joom galle o yiidi on haldi on fotti ndu suudde o yeyete ndu 100 000 banque wi awa joni noon ɓawa mara mbuuɗi min gay ko ɗum mi jooɗani ɗo haray ɓe jonnete 100 000 on ha mi gayno kono si Allah jaɓi en seedata e nder tan tan ko golluɗa o koye addumi ñaam ko ɗum woni o probléme puisque enen gasa sitta kono ono Espagne en nokkeli goo
hiɓe mari ko systéme crédit bonɗo ha hulɓe ni ko ɗo si Allah halki toon déjà waccanani ko fiyonno ndaare ɗo joni suudu ndu ɓeyna bon min ñawlirima ndu ɗo ko 100 000 tigi tigi o woni primaire o joni noon kono croissance on ƴawiri o ko noon intérêt o ƴawirta si jippike intérêt on jippo kamɓe na ha intérêt fixe fiiɓe ñawlima 100 000 on ɓeynata ko 105 000 yoɓata lanna ɗo laa ko hiɗa wawi yoɓude ɗo pan wallahi miɗo mari ƴettuɗo jomiñira o himo ñawli toon suudu ko 150 000 ɓe halduno o yoɓi 9 ans e nde ɓe ukkodiri ɗo kanko e banque on o inni ene joni yetenan ko jeelumiji mi luttirani on ɓeyɗa luttirani men 250 000 wallahi miɗo jogui ɗo numéro makko Koto Souleymane chauffeur de camion himo ara Bruxelles ara belgo sowno fo himo ƴetti yo bandira am bengoto an waat pendant 9 ans himo yoɓude ko Barcelone woni biyo ñawdi joni noon ha joni ɓe innude kadi won lutti 250 000 ɓoy o to on ƴawi ko croissance on ɓe jogi ko ɗum wat si Allah subahana taala wi yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah o halka jawdi riba few par ce que objectif on ko objectif bonɗo won nder ton summa al akhir koɓe yewti en ɗo kon fi jawdi bondi musidɓe julɓe tedduɓe hara wattane ila fota fi jawdi bondi umra fekkuɗo ɗo meɗen fokkiti makka wallahi musidɗo meɗen goo o ari o innimmi he ahi min mbiɗa faala on jokkude uma kono lan faala e waɗna hunde wotere min nam o inni jawdi komi jogui kon foppo ndi laaɓa o wi koyon accumi gollana on ka magasin mon ɗo mo on ɗo lewru yoɓonmi ɗin noon hara ko ɗimmi yaari umra o andi imo jogui le moyen wallahi kono hoore makko nde wona tranquille ko Allah wi kon fitina ça fait jawdi on ko fitina ɗum ko feere tawi kadi noon kono boniri ndi heɓori ɗum kadi ko feere ƴeeto lanɗo yo goɗɗo juulo beere ha gayna ƴetta ndi wi ana yaade makka so hewti o wi labbayka Allah wi la labbayka lak zaduka haram wa maluka haram wa ghuzzita bil haram al hadith rawahu Muslim Allah wi mi jaɓanalima few jawdi ma ndi no harmi jooɓo ma on no harmi mi soƴƴiri ko harmi mi faalaka ko harmi ko ma few labbayka amara ɗo tooli hatta no weera ɓa haykatake ko weeru ñaama hôtel ji wona ɗon baɗɗo yiya ko wangete kon konan a ndaara e woni ko wangete kon a tawaka few a lawal ngal halas summa a nuktatul akhira karamokoɓen ko wiyen kala gerɗo ukki e on jawdi harmude wallahi mi landi makka min e al akh bari wonnoɗo kurtere ɗo o wi cheikhuɓe ɓen ko haram ɓe wi kala ƴettuɗo jawdi mana harmude hino gollitirɗe yo débrace e mayri ɗum o tuubi o laaɓi ko wonno débrace orta joni ɗe mari association ji mana wano so tawi joni mana wano ɓe jokku fi o anti drogue ma anti beere koya ƴettu jawdi naɓa jonna ɓen ɗon ɓa ko yimɓe sulina ha ndi heeɓi ndi ñawditire e ɓen ɗon kadi tigi tigi on ɓe ndikka an ara a sortike mum siko 5 000 fuɗɗornoɗa tira 5 000 o waɗaɗi a côté ndiɗa naɓa to ɗum a laaɓi fa hada ho e zaman men on ɗo ɓeyni ko ɗum ɗon woni mana tuubu biye yaaduɗo e mum o woɓɓe ɗo wiya koya sunnundi ɗum ala sunnu gongola bon ndi jawdi ko an o wondi laaɓana kono haray ko sifani woniri donc haray ko haqiqa no mindirno noon ka fuɗɗode e weltanike ustasuɓe meɗen men fota eɗen toro Allah Allah ɓeydan ɓe gandal eɗen kadi ko adɗen ɗo koye Allah subahana taala ɓeydan en nafoore muɗum haray mi andintina ɗi bayanaji ɗo hiɗen mari sifa majji nokkeli ɗin ɗo fof inchallah le 26 kadi hara hiɗe liége worɓe e rewɓe foppo no invita donc haray tigui tigui koye ɓeydu hakkillagol tawi yaaru bayana wayahowo jama hiɗa darde complément ɓurɗo labbede o tigui tigui on gera inna huula ɗo si Allah jaɓi mi yaha mi ñaama ha ɗumanno ñaama ha ɗano na ɗum woni objectif o objectif on yahu wiya enede o riba de ko fi ɗum tigui siɓɓe am no ukki miɗo ukki mi heeɗoyo bayano mi arta min ha ɗum ɗo on simɗo eɓɓuno ñawlagol mi firti simɗo eɓɓuno waɗugol riba mi firti kala kadi ukkiɓe ɗum en fewjanaɓe no ɓe ɗumannora ko ɗum woni objectif bayano ka dewle ɗo iɗa mari pay koye jombante koye enen tigi tigi komi nanoy ɗo kon koye pay ko ɗo mi gueraɓe heeɓa ka iwdi kelɗuɓe ɓe heeɓa moƴƴuɓe si Allah jaɓi min kadi ɗo dewgal angal min am ɓa Allah waɗi mi jombino joni dal mi gueray mi moƴƴintina jikko am min e ɓeygam mi wonna no moƴƴiri sonnaji on kadi mi gueray jaka yo o mbuɗure fof ko moni hendade allocation e won sansare mi yurmina moodi am mi wallitomo tigi tigi on ɓaara ko ni Allah addire ndiɗo leydi ko ɗum woni objectif bayan
kono naafi e yindir ɗo tum fiiɗe wayridiri ñaamen jalen hara yimɓe goo no mari probléme ji ka meɗe wuluure enen e jooɗi gaɗe ñaama ɓornol la laysa hoa donc haray tigi tigi on e weltanike jama o fof